Так, слышно. Так, слышно. Томка голос. Номер часовика. Томка голос. Номер часовика.
Есть, Антон. Что ж, привітання, шановні сябри, аматори футбола. Вітаем вас на стадионе спортивного комплексу Груганы на улице Сярова, где отбудется черговая товарищеская гульня между футбольными командами Крумкачи Минск и футбольный клуб Колос город Червень. Что ж, мы бачим, команды зараз будут на поле. Эту трансляцию буду вести для вас я, Антон Вакульчик. Что ж, не будем долго тягнуть. Ставим склады гуляющих сегодня команд. Начнем с гостевой команды. Склад футбольного клуба Колос Червень. У браме сегодня будет гулять Павел Силич. Гульцы у поле. В обороне Ян Герасев, Илья Джугир, Юрий Веселов и Костенко. Гульцы полобороны Илья Завадский, Иван Бутенос, Павел Демчук и Артур Купрейчик. Так само Алексей Васюк. И один нападник сегодня футбольной команды Колос Червень — это Виктор Клемихин. Как мы бачим, гульцы Колоса сегодня гуляют без номеров, у манишках, тому только так. Будем ориентоваться, будем с вами звыкаться, кто где есть на поле. Перейдем до складу футбольного клуба Крумкачи. У браме номер 1 Кирилл Щербин. Гульцы у поле. Номер 2 Максим Козюренко. Номер 3 Алексей Козловский. Номер 5 капитан команды Януш Ладудько. Номер 8 Арсений Старков. Номер 10 Владислав Морозик. Номер 13 Алексей Баранов. Номер 14 Ян Комаров. Номер 16 Евген Гордейчик. Номер 77 Александр Воронович и номер 99 Артем Воронкович. Головный тренер команды Владимир Фомич Бушма. Головный тренер футбольного клуба Колос Червень, забыл рекомендовать, зараз выправляюсь, Денис Тропашко. Попал в трансляцию. Ну что ж, шановні сябри, побачимо, як сьогодні будуть гуляти обидві команди. Надвор'я сьогодні ясне, будемо сподіватися, що гульня сьогодні буде такий же добрий, як і надвор'я. Тож, як ми бачимо, апошнія підрихтовки команд до гульні на полі відбулися. І зараз арбітр сьогоднішньої зустрічі дасть стартовий свисток до початку цієї гульні. Що ж, стартовий свисток прогучав і гульня пішла. Паша, подсказ! Ладуцька. Зараз пас на Козюренку. Центр знову на Януша. Далі правим флангом там Алексей Баранов. Це м'яч Козловський. Раз центр спробує прокинути на Артему Воронковичу. Він сьогодні по 96 номеру вийшов, не по 99, як було згадано в стартовому складі. Ну що ж, яким би номер не був, це все він. Олександр, ой, вибачаюся, Алексей, ой, Артем Воронкович, вибачаюся сьогодні. Это все. Гляджу на Алексея Козловского и кажу Алексей. Артем Воронкович, конечно же. Напередодні и он, и Александр Воронович подписали. С побачим, что наша атака. Владислав Морозик левым флангом. С центра Арсен Старков, отымливая пас, ці буде удар. Але тут оборонці Колоса, здається, это Веселов пресингують. Але атака протягується. Знову Арсен Старков з м'ячом спробує прокинути далей. Це на Алексея Баранова, але нічим эта атака не скончається. І вже починають свою атаку гульці Колоса.
Хутка кинули мяч футболисты Крумкачоў. Арсень Старыкаў з мячом, пас на Баранова. Баранов вяртае назад на Козловскага. Далей Гардзейчык справа. Один Максим Козюренко, атрымлівае пас Максим. Куды далей? Не выходзіць мяч да Яна Комарова. І добра гуляе гулец Колоса Павел Дзямчук, выбівае мяч па-за межы поля. І аўту кідае Максим Козюренко. Хутка ўкінуў на Баранова, але недакладны пас Алексея на Яна Комарова. І ўжо мяч атрымліваюць гульцы Колоса. Добра гуляе Евген Гардзейчык, скідае на Баранова. Баранов вяртае мяч на нашага капітана Януша Ладуцьку. Лена Козловскага. Гардзейчык. Зноў Ладуцька. Козюренко. Вяртае мяч Евгену. Добра гуляе Артур Купрыйчык, але атака наших працягваецца. Морозик, пас на Баранова, Алексей прорываецца левым флангом. Нічым не сканчаецца гэтая атака. Бяспечны, вельмі небяспечны пас, удар. І мяч пролятае па-над бэлькай. Нічым гэтая атака не скончылася, але можам азначыць, што удар быў небяспечны. Але ўсё спакойна. Кірыл Шчэрбін гуляў мяч з Евгеном Гардзейчыкам, і ёсць шанец пачаць наш наступ, нашу атаку. Козюренко адгуляў за Скамаровым, далей праз Баранова зноў на Козюренку. Не дабіраецца да мяча Артём Баранкович. І ўжо з мячом абаронцы Колоса. Весёлов. Дуцька, пас на Комарова, Комаров на Морозика. Вяртае назад на капітана. На Старыкова, Старыкаў далей на Александра Варановича. Не даюць так далёка ім прорвацца, так лёгка абаронцы Колоса. І зноў мяч у цэнтры поля. Так спрабуе наш крайні паўабаронца Владислав Морозик. Пачаўся высінгаваць, але добра гуляе абаронца Колоса, і Колос уже организует свою атаку. Бутенас. Можна його пазнаць па яго своеасаблівай фрызуры, дарэчы, як і брамніка Колоса Паўла Сіліча, які яшчэ знаёмы заўзятаму Крумкачоў з часоў гульні за Жодзіна Паўднёвая. Юра, все, вот сюда. Все, контроль, подышите. Як мы бачым, Артём Баранкович спрабуе Илья, он под прессингом. дабрацца да мяча, але першым на мячы абаронца Колоса Юрый Весялоў. Ой, Юрка, умница. Юрий Весялоў. Вельмі небяспечна падыходзіць футболісты чэрнінскай каманды да нашай штрафной. Слышна атака левым флангам ідзе навес, але добра гуляе Максим Козюренко і выбівае гэты мяч за межы поля. І мы пабачым першы кутнік у гульні у выкананні футболістаў Колоса. Жука, не надо Юрину технику проверять. Зараз побачым, чым скончыцца Юрчик! гэты стандарт у выкананні Колоса. Навес, хто будзе першым на мячы? Нікога перша на мячы не апынулася. І удар ад брамы будзе выконваць брамнік Крумкачоў Кірыл Шчэрбін. Абгуляўся з Козловскім левым флангам Гардзейчыка. Баранов на Козюренко. Ціснуць, падціскаюць футболісты Колоса.
няма магчымасці хутка распачаць сваю атаку. Як ми бачимо, сьогодні на стадіоні присутнічають заўзятары нашого клуба. Заўсёды. Зараз побачимо, чим скончиться гэта атака. За першим на мяче Алексей Баранов. Ёсць шанс распачаць нашу атаку. Старыкаў, Арсень. Центр. Передае мяч на Морозіка. Владислав левым флангом. Ці будзе прастрэл? Ёсць прастрэл. Першие на мяче оборонцы Колоса и Юрий Весялов, выбивая мяч па-за межы поля. Будзе за боковую линию кидать мяч Александр Варанович. Вернуўся до своей думки. Ця і субота, у некаторых працоўны дзень, але ўсё ж, побачым, чым скончыцца атака. Варанович, бяспечны навес, і атака працягваецца. Старыкаў, ці будзе удар? Удар! Рыкашэт ад абаронцаў, і мы побачым кутнік ужо ў выкананні футбалістаў Кромкачоў. Вельмі добра прыклаўся да мяча Арсень Старыкаў. Але абаронцы Колоса былі на месцы і адвялі гэтую пагрозу. Хаця і міжволі быў толькі рыкашэт. Што ж, побачым першы кутнік у выкананні нашых гульцоў. Александр Варанович каля мяча. Падача. Хто будзе першы? Януш Ладуцька спрабуе прыкласціся да мяча, але першы абаронца Колоса Юрий Весялов. І мяч патрапляе ў рукі Павлу Сілічу, брамніку Кромкачоў. Колос распачынае сваю атаку. Заўзятары Кромкачоў некаторыя сабраліся на стадыёне, хаця і працоўны дзень для некаторых, але ўсё ж некаторыя заўзятары ўсё ж ёсць, яны, як і заўсёды, падтрымліваюць сваю каманду. Дарэчы, хацеў бы яшчэ адзначыць, што за Кромкачы заўзеюць не толькі футбалісты з Мінска. Заўзятары Кромкачоў ёсць па ўсёй Беларусі, нават па-за межамі Беларусі. Па-за межамі Беларусі, так, замежныя заўзятары Кромкачоў таксама ёсць. І карыстаючыся выпадкам, дарэчы, хачу павіншаваць з днём нараджэння. Зараз побачым небяспечную атаку, не даюць мне скончыць сваю думку. Футбалісты Чэрвеня ідуць у атаку. Працягваецца правым флангам, паглядзім, чым скончыцца навес. Скончыцца гэтая атака. Сканчаецца на тым, што мяч апыняецца ў руках нашага брамніка Кірола Шчэрбіна. Ёсць шанец распачаць сваю атаку. Камароў пробуе аддаць на Морозіка, і мяч патрапляе ў суддзю. Спрэчны мяч. Што ж, скончу сваю думку. Адстаючыся выпадкам, хачу павіншаваць з днём нараджэння адну з адданых заўзятарак нашего клуба па-за мяжой Беларусі. На заўзе мы бачым, чым скончыцца гэта атака. Вельмі небяспечны удар ідзе, блакуе Алексей Козловскі гэты мяч. Чарговы раз адводзяць чарговую атаку. Зараз побачым, чым скончыцца. Гэта атака. Зазірну пакуль што ў чат. Тут просяць распавесці пра новых гульцоў у складзе Кромкачоў. Не даюць мне гэтую думку распавесці. Удар! Шчэрбін. Добра гуляе Шчэрбін. І ёсць магчымасць пачаць зноў чарговую атаку нашай каманды.
складзе Крумкачу ў параўнанні з мінулым сезонам, Купа! Сам! которые гульцы захаваліся. Максим Казюренко, Евген Гардзейчык, таксама наш капітан Януш Ладуцька, Арсень Старыкаў. Але і з'явіліся і новыя гульцы. Конкретно Юра! Александр Воронович Игрока, да, Юра, пускай идет за тобой. Вот и все, ты один. и Артем Воронкович. Нет, ворон! И недавно подписали контракт с нашим клубом. Александр Воронович в минулом сезоне выступал за дубль футбольного клуба «Ислач», отзначился 4 голами. Артем Воронкович в минулом сезоне выступал за минулого сезона выступал за юнацкий склад БТ. Так само треба відзначити ще двох гульців, які виступали за Торгспор у минулому сезоні. Це Даурон Кулешов і Антоні Мукудзі-Ломба. Минулий сезон, як я вже казав, вони гуляли за футбольний клуб Торгспор, а сьогодні що товариські. Зараз побачимо, чим скончиться ця атака. Козиренко правим флангом небезпечно. Буде перевести м'яч у штрафную на Воронковича, але не доходить эта передача до нашего нападника. И порушение правил. Порушая правила наш капитан Януш Ладуцька. И побачим штрафны в виконанні футболистов червінської команди. Скончить свою думку. Нічим не скончається эта атака. Знову вже Я вот такой наші красивый гульці гол. володують м'ячом. Мне ж надо потом обзор сделать. Це у нас налево вельми небезпечно. Буде простріл, виходить у штрафну футболісту Колоса, але трапляє у Арсенія Старикова. Наша атака Комаров не дають вельми хутко її розпочати. Помиляється, на жаль, Максим Козюренко. И что, вырашая рефери. Арбитр вырашая, что буде удар от брамы в виконанні Кирила Щербина. Скончу свою думку. Даурон Кулешов и Антоні Мукудзі. Оборонці летась гуляли за футбольний клуб Торгспор, а сьогодні в товариських гульнях яны гуляють за нашу команду. Але у сьогоднішній гульні обидва гульці знаходяться у запасі. Ми бачимо прес-центр. Атака. Точно на Морозика, але не змог як слід опрацювати м'яч. Наш крайній полуоборонця і м'яч за боковой будуть укидати футболісти Колоса. Вже згадував, Артем Воронкович гуляв у минулому сезоні за молодіжні команди БТ. Так само за ту ж команду. Так само і Максим Пролеска, який вже з'являвся сьогодні у складі нашої команди у двох гульнях. Зараз побачимо, чим скончиться ця атака. Праз лівим флангом Олександр Воронович спробує подати, але м'яч трапляє у оборонцю Колоса і буде черговий кутник. Скончу свою думку. Максим Пролеска вже з'являвся
у дзвюх гульнях за Крумкачы у гульні супраць Энергетыка БДУ, якая была 2 тыдні таму. Ён з'явіўся ў перапынку, але згуляў толькі паўтайма. А тыдзень таму ён таксама выйшаў у другім тайме і паспеў адзначыцца хет-трыкам, так. І ў сённяшняй гульні ён таксама заяўлены, але знаходзіцца ў запасе. Зараз пабачым, чым скончыцца атака. Падача Барановіча, спрабуе прабіць Марозік. Але Павел Сіліч забірае мяч у рукі. Контролируй, подыши. Зараз побачым, чым скончыцца гэтая атака. Небяспечны закід у штрафную, але там на месцы Кірыл Шчэрбін. Тож, як ми бачимо, бачимо м'яч у центрі. Футболісти Колоса, Весялов. Грає на правий фланг, нічим не скончається гэтая атака. І наші гульці, докладно Александр Баранович, буде вкидати м'яч за боковой. Воронкович. Под Нивичем играли вместе. Знову ж не пощастило организовать свою атаку. Думаю, что в прошлом году Николас. 6-1 и там была какая-то молодежь. Свою оборону. Буде організовувати свій наступ. Добре гуляє Максим Козюренко. І черговий аут. Подстраивайтесь, встретите сюда. Вибиває м'яч Павел Сіліч. І перший на м'ячі Стариков. Братце Воронович. Не Воронкович, Воронович на флангу. Стариков. Безпечно. Здавалося було, але не добігає до м'яча Владислав Морозик. Знову з м'ячом Павел Сіліч. Почему сюда никто не подстраивается из опор? Гульня трохи супокоїлася. Можу згадати, що за всю історію команди зустрічалися тройчі. Перша гульня була напередодні минулого сезону. Тоді гуляли, правда, не перший склад Крумкачова, а команда Крумкачи 2. Что не перешкодило отримати перемогу з ліком 9-1. А ще двойчі команди зустрічалися в так званому суцяшальному турнірі у гульнях за 5-8 місце. Зараз побачимо, чим скончиться гэтая атака правым флангом. І небяспечна, вельмі небяспечна было, але так працягваецца, спрабуе нанесці удар Бутэнас. Яшчэ раз б'е. Хто першы на мячы? Першы на мячы Кірыл Шчэрбін. Пацягнуў сваю думку. Яшчэ двойчы гульцы каманды сустракаліся в гульнях за 5-8 месцы, і тады двойчы былі мацней футболісты нашай каманды. Гульня ў Мінску скончылася з лікам 3-0. Галамі адзначыліся Сергей Лынько, Мікіта Аўсянік і Ілля Зайцаў. А гульня ў Чэрвені скончылася з лікам 2-0. Таксама там галамі адзначыліся Сергей Лынько і Ілля Зайцаў, які зараз, дарэчы, выступае ў першай лізе за футбольны клуб Юнікс Лабс. Я думаю, што побачым, чым скончыцца гэта атака. Левым флангам спрабуюць пайсці ў нашу штрафную футболіста Коласа, але першы на мячы Ян Камароў і выбівае мяч па-за межы штрафной.
Небяспечны удар. Мяч ляціць міма брамы і Кірыл Шчэрбін будзе ўводзіць мяч ад сваёй брамы. Ёсць магчымасць распачаць нашу атаку. Камароў. Правым флангам пас на Баранова. Баранов. Мяч на Старыкова. Старыков на Казюренко. Казюренко далей на левый фланг на Варановича. Варанович с Морозиком. Морозик. Закидывая в штрафную на Баранова. Алексей добирается до мяча. Але на газоне опыняется Артем Воронкович. Але все чисто, лічыць суддзя. Распачынаецца наша атака. Дарэчы, калі можна адзначыць, у сённяшнім складзе футбольнага клуба «Колас» мы можам пабачыць і двух футбалістаў Крумкачоў у мінулым. Ілля Джугір выступаў за наш клуб у часы, калі яна гуляла ў першай лізе. Это 2020 год. Пасля ён выступаў таксама за футбольную команду Жодзіна Южная. Ну а летась уже выходзіў у складзе «Коласа». Наша команда. Зараз побачым, чым скончыцца гэта атака. Старыкаў, пас на Камарова. Ян, што будзе рабіць Ян? Удар. Рикошет ад абаронцы. Ян! Ну ты все, ты проиграл позицию, Колоса. не надо дергаться, блядь! І побачым чарговы кутнік. Часам працягнем свою думку. Ілля Джугір. Летась ужо гуляў за футбольны клуб «Колас» і выходзіў на поле супраць нашай каманды. Дакладна ў гульні ў чэрвені. Ну і сёння ён таксама на полі. І таксама Алексей Васюк. Бачым, разгулялі хутка гэты кутнік. Варанович з Морозиком навес. Штрафной мяч даходзіць да Януша Ладуцька. Януш. Недакладная перадача. І бачым, чым скончыцца гэта атака. Ладуцька. Ад Януша Ладуцькі выходзіць мяч па-за межы поля. І будзе удар ад брамы выконваць Павел Сіліч. Алексей Васюк, скончу свою думку, таксама летась выступаў за Крумкачоў паўсезона, згуляў. І цяпер вось ён бароніць колер футбольнага клуба «Колас». Побачым, чым скончыцца гэта атака. Небяспечны вельмі удар, але ўсё кантралюе Алексей Сіліч. Ой, выбачаюся. Кірыл Шчэрбін. Павел Сіліч якраз спакойна выйшаў па-за межы поля. Замест штрафной пляцоўкі. Выбачаюся. Прашу зараней выбачэння, што часам ваша каментатара сёння будзе заносіць вельмі шмат эмоцый, вельмі шмат хваляванняў. Таму што прыходзіцца не толькі каментаваць, але і заўзець. Самі разумееце, каго падтрымлівае. Зараз побачым небяспечная атака. Удар! Добра гуляе Кірыл Шчэрбін і пераводзіць мяч на чарговы кутнік. Што ж, па кутніках у нас сёння парытэт 2-2. Як і агульны лік у нас нічыйны. Нічым не сканчаецца гэта атака. Футболісты «Коласа», дакладна Іван Бутэнас, яго мы ўжо дакладна ведаем, укідае мяч за бакавой лініі. Блакуе Артем Воронкович гэты мяч і, на жаль, нічым не сканчаецца гэта атака. І мячом футболісты «Коласа». І так мяч даходзіць і да Паўла Сіліча. Што ж, прыкладна роўную колькасць таварыскіх гульняў правялі каманды да сённяшняй сустрэчы.
Футболісти Червеня напередодні провели 4 товариські гульні. Вельмі, можна сказати, для їх невдало. Винікі гэта. Зараз побачимо, чим скончиться гэта атака левым флангом, прострел. Але перший Алексей Козловский. І лічить суддя, що вийшов мяч поза межі поля від наших оборонців і буде черговий кутник. Напередодні гэтай гульні, як я вже казав, футболісти Колоса провели 4 товариські гульні. Небяспечна. Може бути гэты кутник. Побачимо, чим він скончиться. Подача. Не, гэта все разгуляли. Бутенас. Бутенас б'є. Небяспечна. Не, мяч летить вышэй брамы і Кірыл Шчэрбін будзе уводзіць мяч у гульню. Скончу свою думку. Вельмі няўдала вынікі гэтых таварыскіх гульняў. Адна нічыя. Першая товариська гульні Колоса супраць Дюшатба ФСТ Динамо 2-2. Далейшие 3 гульні. Дубли Арсенала, дубли Іслачы і другой команды Макслайна скончыліся паразамі. 2 гульні скончыліся з лікам 3-1, не на карысць Колоса. Супраць дубля Арсенала і дубля Іслачы. І апошняя товариська гульня Іслачы, гульня Колоса перад гэтай гульнёй супраць другой команды Віцебскага Макслайна таксама скончылася не на карысць чэрвенскай каманды. Прайгралі яны там з лікам 2-1. Купер! Купер! Собирать надо, Машечка! Это наша. По центру наша. Все, спокойно, он сам придет, На падай в правый линию. фланг на Казюренку Максим. Цього Бутенаса, але поспел отдать мяч на Арсения Старикова и порушают правила на нашем паўабаронцы. Паўабаронцы и, до речі, лепшим бомбардиром товариських гульняў. Ужо за минулые товариськие гульні, их было 5, нагадаю. Поспел адзначыцца 6 разоў наш Арсень Стариков. Что, побачим, чым скончыцца гэты стандарт. Арсень, подача. Для мячу гульца Колоса, але атака працягваецца. Парушаюць правила наши гульцы. Тоже будзе штрафны ў выкананні футбольного клуба Колос. Выканае это удар Павел Силич. Працягнуў свою думку. Як уже казаў раней, кромкачы правялі на одну таварыскую гульню больш. Хаця ўсё пачалося з паразы. Якраз таки супраць таго ж, супраць той же другой команды Макслайна. Тады прайгралі 4-3. Далейшая гульня адносна, як кажуць, спрыяльны для нас вынік, пазітыўны. Абгулялі. Зараз побачым, чым скончыцца гэтая атака. Варанович левым флангам спрабуе каціць мяч на Яна Камарова, але не дабіраецца да мяча наш паўабаронца. І ўжо мы побачым атаку ў выкананні Колоса і парушае правила Алексей Баранов. І штрафны будуць выконваць футболисты Колоса. У другой товариської гульні футбольний клуб Параджайна 2-0. Супер! Супер! Відзначився добре, контролює все. Євген Гордейчик вибиває м'яч. Янчик, спина, Янчик! Ян! Влад Морозик левым флангом. Спробують. Збивають Арсения Старкова. Так, порушають правила футболісти Колоса. І ми побачимо вельми небезпечні штрафні. І, коли не помиляюся, сам Арсень Старков буде
выконваць гэты мяч. Каля мяча будзе выконваць гэты штрафны. Хаця мы бачым каля мяча і Евгена Гардзейчыка. Ну што ж, пабачым, хто будзе выконваць гэты мяч. Гэта штрафны. Пачаўся каля мяча Евген Гардзейчык. Так как бахнет. Што ж, хто будзе біць? Нейкія непаразуменні, але хутчэй за ўсё будуць разгульваць мяч. Пабачым, Гардзейчык, удар, Евген! Але па пазіцыі Паўла Сіліча і нічым не сканчаецца, на жаль, гэты штрафны удар. Це, мабыць, калі б выконваў гэты штрафны Арсень Старыкаў, то, мабыць, магло быць і небяспечней. Мы бачылі, як Арсень умее гэта рабіць, што ён паказаў у гульні з Гарадзеяй. Дарэчы, мы перамаглі з лікам 3-1, і тады Арсень Старыкаў адзначыўся дублем. І адзін з галоў, менавіта другі свой мяч, ён забіў менавіта са штрафнога у другім тайме. Гульня з Гарадзеяй была трэцяй таварыскай гульнёй, пасля была гульня Нарцара супраць Энергетыка БДУ, якая скончылася паразай нашай каманды з лікам 3-0. Пабачым, чым скончыцца гэта атака Коласа. Чым она не сканчаецца. Мяч перахапіў Арсень Старыкаў. Спрабуем распачаць сваю атаку. Варанович. Не даходзіць да мяча Артём Варанкович. І тут ужо парушае правілы Владзіслаў Марозік. Навес. Першы на мячы Евген Гардзейчык, і ёсць магчымасць распачаць нашу атаку. Нашого капітана Януша Ладуцька. Паспеў перадаць на Камарова. Праз Баранова зноў на Камарова. Пас на левы фланг. Хто там? Там Александр Варанович. Гуляўся з Марозікам. Марозік. Перавод на правы фланг. Тут наш капітан Януш Ладуцька. Перад уходзіць Максим Казюренко, прапануе сабе, атрымлівае мяч. Варанкович спрабуе прапнуць далей, але не зразумеў яго Артём Варанкович, і губляюць мяч нашыя гульцы і распачынаюць сваю атаку футбалісты чэрвенскай каманды. Бутэнас, на жаль, Іван таксама не змог, на жаль для Коласа, на шчасце для нас, Іван не змог прыняць гэты мяч. Нядоўга мяч затрымліваўся футбалістаў Крумкачоў. Нядоўга ён затрымаўся ў Коласа, і зноў жа наша атака. Баранаў на газоне, парушаюць правілы футбалісты Коласа, і зноў жа мы пабачым вельмі небяспечны штрафны. Пабачым, хто будзе каля мяча. На гэты раз ужо Арсень Старыкаў. Пашка, 10 минут потерпите. Ужо давно мінуў свой экватар. Першы тайм. Да сканчэння першага тайму засталося хвілін 10. І зараз пабачым, чым скончыцца гэты штрафны. Старыкаў. Удар! Ух, які небяспечны удар! У выкананні Старыкава. Мяч патрапіў па дарозе ў сценку і, здавалася, дезарыентаваў брамніка чэрвенскай каманды Паўла Сіліча, але змог ён перавесці гэты мяч па-за межы брамы, і мы пабачым кутнік мяча Александр Варанович. Што ж, пабачым, чым скончыцца гэты кутнік. Падача. Хто першы на мячы? Працягваецца, чым скончыцца гэта атака. Чым она не сканчаецца, абаронцы Чэрвеня выводзяць гэты мяч па-за штрафную і пачынаюць сваю атаку. Бутэнас. Правы фланг. Але там першы Януш Ладуцька спрабуе распачаць сваю атаку. Баранаў справа прапануе сябе Старыкаў, атрымлівае Арсень мяч. Пас на Камарова. Ян на Ладуцьку. Януш кідае перад Варановича, але не дабягае да мяча. Крайні абаронца. Мяч зноў ужо ў Коласа. Небяспечна, вельмі небяспечна. Варанкович, удар! Ух, які удар быў у Артёма.
але мяч прилятае каля слупа. Были сейчас атаку провести хорошую, блин. Што ж, моманты ёсць. Будзем спадзявацца, што хутка гэтыя моманты ператворацца на галы, але пакуль што не шанцуе нашым гульцам. Бачыце, гэта атака Морозик, пас на Старыкова, Старыкаў на Баранова. Жаль. Так працягваецца Арсень Старыкаў. Зноў уже абаронцы стаяць першымі, але зноў атака працягваецца. Камароў. Што будзе рабіць Ян? Лёха, выше, Дае подними! налево на Варановича. Александр на Старыкова, Арсень. Адгуляўся з Козловскім. Камароў наперад на Баранова. Налятае мимо мяча Алексей. Тут невядома што робіць абаронца Чэрвеня, але на яго шчасце мяч застаецца ў гульцоў Коласа і парушаюць правіла нашыя гульцы. 7 минут осталось, внимательно. Как мы можем пачуць, засталося 7 хвілін да сканчэння першай паловы гульні. Быстрее забирай. Сейчас мы тебя в телевизор. Теннис. Подсрочно. Весялоў. Побачым, чым скончыцца гэта атака выканання Коласа, але на першы Максим Казюренко выбівае наш правы абаронца мяч, і вось так мяч даходзіць і да брамы Коласа, дзе завалодаў Павел Сіліч. Што ж, накіданне з-за бакавой лініі на карысць Коласа. Теннис со своими оборонцами. Разворот еще, Миша! Будем ориентоваться, кто где кто. Это Костенко, навес. Или там перший Евген Гордеевич. Есть шанс организовать нашу атаку. Баранович кидал перед на Морозика. Морозик. Ну, что будет робить Владислав? Значит, топляю оборонцу Колоса. И чэрвенцы организуют уже свою атаку. Бутенос. Появляется гэта Ілля Завадскі, але нічым не сканчаецца гэтай атакай. Уже мяч у нашай каманды. Адуцька. Пас на Камарова, Ян. Давіць штрафную, але там нікога няма, на жаль. Не зразумелі. Не зразумелі адзін аднаго футбаліста Крумкачоў, і зноў жа мяч абрамніка Коласа Павла Сіліча. Так мы бачым, якія парады дае галоўны трэнер Коласа Дзяніс Трапашка крайняму абаронцу чэрвенцаў Яну Герасёву. Між тым мяч дайшоў ужо да нашай штрафной, дзе Алексей Козловскі выбівае мяч спакойна па-за межы поля. Але можна так сказаць, што атака чэрвенскай каманды працягваецца. Бо мяч за бакавой будуць выкідаць менавіта яны. Прэсінгуюць нашыя гульцы у Чэрвеня, і так мяч даходзіць зноў да брамніка Чэрвеня Павла Сіліча. На газоне апыняецца абаронца Чэрвеня, і Да он сам упал, алло. так працягваецца Морозик, удар. Добра гуляе Сіліч, дабіванне ці будзе Вранкович. А тут уже парушэнне правілаў. Тут уже парушаюць правілы нашыя гульцы супраць абаронцы Коласа. Это, здаецца, Юрый Весялоў быў. Так, гэта быў Юрый Весялоў, і чарговы штрафны ад сваёй брамы выканае Павел Сіліч. Дае на Весялова, супраць яго Ян Камароў.
Где перший на мяче. Бутенес. Небезпечная атака. Левым флангом. Євген Подзечик спробує стримати гэтый мяч, але удар. І становішча па-за гульнёй фіксуе арбітр у гульцоў Коласа, хаця было вельмі небяспечна. Небяспечна рабіў стрэл па браме гулец Коласа. Здаецца, гэта быў Павел Дзямчук. Дарэчы, зазірнуў сваю статыстыку сёлетніх гульняў. Гэта другі бамбардзір Коласа у таварыскіх гульнях. На яго рахунку 2 галы. Больш толькі у Сергея Лизунова, але сёння ў стартавым складзе яго няма. Зараз пабачым, чым скончыцца гэтая атака. Старыкаў урываецца ў штрафную. Добра, добра. Ці будзе прастрэл? Прастрэл на Марозіка. Удар Улада. Трапляе мяч у абаронцу Коласа. Здаецца, гэта быў Ян Гарасёў. І мы пабачым чарговы кутнік. Небяспечна вельмі біў Улад Марозік. На яго рахунку ўжо 3 галы, дарэчы, у таварыскіх гульнях. Што характэрна, ён забіваў у кожнай неадсотнай гульні. У першай, у трэцяй і у пятай. Зараз пабачым, чым скончыцца гэты кутнік. Варановіч навес. Хто першы на мячы? На мячы якраз такі Уладзіслаў Марозік, але недакладна б'е Улад. Чарговы удар ад брамы ў выкананні Паўла Сіліча пабачым мы. Падыходзіць паступова першая палова гульні да свайго сканчэння. Засталася хвіліна 2. Памыляюцца наші гульцы Чэрвеня і не могуць гэтым скарыстацца гульцы нашай каманды. Казюренко. Першы на мячы, пас на Баранова, Баранов на Старыкова. Зноў Алексей з мячом. Злева прапануе сябе Александр Баранович, атрымлівае мяч. Зноў Старыкаў. Козловскі ў штрафную закідае, але першы на мячы абаронца Коласа і галавой скідае мяч на свайго брамніка Паўла Сіліча. Што ж, відаць, як мы бачым, першая палова гульні сканчаецца без забітых галоў. Верагодна, ўсё да таго і ідзе. Забівае мяч Павел Сіліч. Злева Ян Гарасёў, мы ўжо яго запомнілі. Першы на мячы Максім Казюренко ў цэнтр. Зноў Максім Казюренко з мячом. Справа прапануе сябе Ян Камароў, але бачыць Старыкова, незадаволены Ян. Хацеў атрымаць мяч, але, відаць, на Старыкова гэта было добра. Цяпер з мячом Улад Марозік. Адгуляўся на Баранова. І вось так на пачатку атакі Коласа сканчаецца першая палова гульні, гучыць свісток на перапынак. Без забітых мячоў сканчаецца першая палова. Час перадыхнуць гульцам, час перадыхнуць і нам, хвілін праз 10-15. Мы вернемся да вас. Да сустрэчы.
Да, включим. Все, включил. Тож, ще раз вітаємо вас, сябри, на другій полові товариської гульні між футбольними командами Крумкачі Мінськ, Колос Червень. Перший тайм скончився без забитих голів, 0-0. Магчыма, у другій полові гульні ми побачимо забиті голи. Сьогоднішню трансляцію для вас веду я, Антон Вакульчик. І зараз ми бачимо, команди поступово виходять на поле. Шпакуль ішов перепинок, зазирнув у чат трансляції. І там задали питання, у якому форматі сьогодні буде проходити друга ліга. Докладно відказати на це питання не можу, але коли вірити краницам, які можна знайти, які ось у серце, то формат буде той самий, як і був летось в областных дивизионах региональных. Сказали ему пожестче, да. В областных дивизионах региональных. Конкретно Колос Червенський буде гуляти у дивізіоні А Мінської області, а усього тих груп. У дивізіоні у групі усього тих груп буде 3. І Не наговаривайте. Колос буде гуляти у групі А, крім його. В цій групі будуть гуляти такі команди, як футбольний клуб Клецк, Столпецький Кроном, ФСК Слуцьк, футбольний клуб Солігорський, який був створений замість футбольного клубу Партизан Солігорський, який маюся до діла у другій лізі сьогодні. Так само Жодзінська Ракета, Гайна 1997 з Борисова. Зараз побачимо, чим скончиться ця атака лівим флангом. Дямчук навес, але нічим не скончається і спокійно буде виводити м'яч у гульню наш брамник Кирилл Щербин. Ах, нет? Тебе было в прошлый раз мало. Шпакуль. Была самая, кстати, такая. Ось як ми побачимо, у складі футбольного клубу Крумкачі відбулося кілька замін. Ми бачимо, покинув поле наш Мировых сменили. нападник, номер 96, Артем Воронкович. Замість того вийшов на поле номер 99 Олексій Ходневич. Зараз ми бачимо, Олексій Дмитрович з м'ячом. Прострел лівим флангом. Удар! Справляється з ударом Арсенія Старикова Павел Сіліч, але вельми було небезпечно. Так протягнув свою думку. Бачимо, замість номера 96-го Артема Воронковича на полі з'явився номер 99 Олексій Ходневич. Так само ми бачимо на полі номер 22-го Максима Пролеску. Спокійно тут забирає м'яч у руки Кирилл Щербин. І ось можливість розпочати свою атаку. Саме ми бачимо на полі номер 22-го, це Максим Пролеска. Зараз побачимо, кого він змінив. Так, не зауважаємо на полі Максима Козюренко. Так, замість Максима Козюренко номер 2-го вийшов на поле Максим Пролеска, номер 22. Вибачається з каламбуру. Максим змінив Максима і замість одної двойки вийшло на поле 2. Зараз побачимо, чим скончиться ця атака червенської команди. Нічим вона не скончається. М'яч трапляє у Арсенія Старикова і доходить до штрафної червенського Колоса. Знову другим темпом розгортується атака. Протягнув свою думку на конт формату. Не дають мені скончити свою думку футболісти Червенського Колоса. Знову ж йдуть цю атаку, вельми небезпечно. Чим скончиться ця атака? Удар. Штрафляє Яна Комарова і розпочинаємо свою атаку. Морозик.
Все, дышим, дышим. Янчик, тормози на свою позицию. Назад, смотри, быстро. А от у виконанні нашої команди побачимо ми. Олександр Воронович розгулявся з Хаднєвичем, але губляє наш нападник і знову ж. Що дотичиться футбольного клубу Крумкачі, який летось буде гуляти у Мінському дивізіоні. Разом з ним будуть гуляти такі команди, як Автозаводець Трактор, футбольний клуб Уроджайна. Порушають правила наші гульці, це Арсень Стариков. Акуль не достає жовту картку. Арбітр сьогоднішньої зустрічі. Акуль все, як кажуть на словах, вирішили сказати полюбовно. Все, вибачайте за каламбур. Если мяч туда, подстраивайся в середину, хорошо? Ми бачимо, відбулися заміни і в складі футбольного клубу «Колос Червень». Не зауважаємо на полі Івана Бутенаса. Иди, Лёха! Хорош! Чим скончиться ця атака, Кирил Щербін спокійно забирає м'яч у руки. Протягнув свою думку. Не бачимо на полі Івана Бутенаса, замість його, я не помиляюся, з'явився Антон Романятов. Протягнув свою думку. Зашарбу ФСТ «Динамо», Туркспор. Это видно сегодня. Так само з'явилися ще три команди, яких не було Ближе! летось у сезоні. Давай разворачивайся. Всё. Це футбольний клуб «Інформ», медіакоманда. Так само футбольний клуб «Спартак» Мінськ. Летось гуляв у аматорських турнірах, а так само «Енергетик БДУ», він же «Цар БДУ», який ще пару сезонів тому. Скончиться ця атака. Улад Морозик, здавалося, виходить сам на сам, але фіксує поза гульньою. Арбітр. Саме протягнув свою думку про «Енергетик БДУ». Кілька сезонів тому гуляв у вищій лізі, але в минулому сезоні гуляв у першій лізі і зайняв опошнє місце. Тому все літо буде гуляти у другій лізі. Старт у нашому дивізіоні, коли вірить краницям в інтернеті, призначено на 26-27 красовика, як, до речі, і у чемпіонаті Мінської області. Хоча у некоторих областях футбольний сезон офіційно почався, офіційно гульні вже на цих виходних, наприклад, у Гомельській області. Тому будемо глядіти. Побачимо м'яч у центрі. Володимир Євген Гордейчик, пас на Владислава Морозика. Владислав кидає наперед Олександра Вороновича. Воронович, що буде робити Олександр? І блокує його оборонця Колоса. Коли не помиляюся, це не можемо ми поки що сказати, хто це був. Але ми побачимо кутник у виконанні нашої команди. Знову біля м'яча Олександр Воронович. Подача. Хто буде перший на м'ячі, невідомо. Пролеска. Долітає до Морозика. Владислав. Є шанс протягнути свою атаку. Морозик на удар. Удар! Олексій Хаднєвич. Лік відкритий. Удар, але це була тільки скидка, а тепер це був удар, і Олексій Зміцерович Хаднєвич, можу сказати і так, тому що це не тільки гулець, але ще й тренер. Вийшов на поле і у теперішній гульні показав гульцям, як треба реалізовувати моменти. Так, перший тайм не шансувало нам, а тепер ось пішло. Олексій Хаднєвич 1-0 на користь Крумкачов. До речі, можна сказати про Олексія Хаднєвича. Він вже мав можливість виступати за нашу команду. Це відбувалося ще у далекому 2018 році, коли
давай, Сава, играй, Побачимо, чим скончиться гэта атака Колоса, нічим вона не скончається. Кирилл Щербин спокійно розпочинає свою атаку. Скончим свою думку. Ще в далеком 2018 году Алексей Ходневич гуляв за нас. Побачимо, чим скончиться гэта атака. Удар! Небяспечна було, але, як кажуть, моцно, але недокладно. Кого? Что ж, давай яшчэ. Закликают наши завзятары гульцов. Так, могу долучиться до их заклику. Яшчэ і, мабыць, у гэтай атацы Баранов праз Ходневича і Комарова даюць пас на марозе, калі, на жаль, не паспявае Владислав дабегчы до гэтага мяча. Витька, а может еще пройти? Поторопись. Это не паучок. Тут где-то был побольше паучок Аспи. І ми бачимо, відбувається замена у складі футбольного клуба «Колос Червень». Вони дають провести замену. І так. Захопліває м'яч Алексей Баранов і спробує почати свою атаку Ходневич. Нічим не скончається, на жаль, гэта атака. Але недовго володали м'ячом і червенці. Олександр Баранович. Пасу нікуди. І перший на м'ячі тільки Павел Сіліч, брамник червенської команди. Спокійно гуляє, не дозволяє нашому нападнику Алексею Ходневичу завладать мячом. И тут уже левым флангом разводится атака Колоса, але чем он не скончается, покольки наш оборонца Евген Гордейчик спокойно контролює мяч и не дозволяя скончиться этой атаці Колоса никакими деяниями. Нарушают правила тут на Арсении Старикове, вельми небезпечно. Зазирнув у чат тут, Кром задає питання, який коефіцієнт на тое, що Алексей Дмитриевич Ходневич сьогодні улезе у спречку ці нават у бойку. Наконт гэтага дакладна сказаць не магу, але вось трэба было лепш паставіць, які шанец, што Ходневич сёння заб'е, стаўка б спрацавала. Мы зараз побачим атака. Комаров, Ян, у штрафной уже обгулял Силича, удар, гол! 2-0! И это Ян Комаров. Ян Комаров отзначается первым голом за Крумкачи сёлета. Комаров забивал, когда он был у нас. Что ж, Милнов выступал уже, коли зазирнуть у историю клуба, то гулял уже за нас Ян Комаров, коли не помиляюсь, это было в сезоне 22, в сезоне 22 года, 23-го, коли докладно поправьте меня, коли ласка, але выступал за нас Ян Комаров після гэтага з каманды, і ось уже зноў ён за наш. Побачым, чым скончыцца гэта атака Колоса, вельмі небяспечна левым флангам, але тут Панцелей Іваненко, так, з'явіўся на полі Панцелей Іваненко. Зараз побачым, каго дакладна ён змяніў. Если я не ошибаюсь. Удар. Добра гуляе Кирилл Щербин, небяспечна вельмі рабілі удары, але на месцы Кирилл Щербин. Так, не бачым мы на поле Алексея Козловскага, нумара 3-го. Замест яго, здаецца, і выйшаў на поле Панцелей Іваненко. Атрымліваецца, што у нас 3 замены адбылося. Побачым, чым скончыцца гэты стандарт. Нічым не сканчаецца, першы на мячы Арсень Стариков. Пускаецца на поле абаронца, калі не памыляюся. Николай Ивашкин, украинский оборонца Колоса. Летась так само гулял супротив нашей команды.
Могу вспомнить той саму гульню у Чэрвені, якую мне давялося каментаваць. Бачым, чым скончыцца гэтая небяспечная атака. Добра. Падае ў штрафной. Гулец Колоса и пенальти ставит судья. Порушили правила наши оборонцы, и мы побачим пенальти. Так, показывая свое незадовольнение За что? оборонцы нашей команды. Это Януш Ладуцька, наш капитан, и Євген Гардейчик. Так само, що тут долучається Владислав Морозик. Не треба, мені здається. Не треба, здається, гэтых усіх спрэчак. Лепш зберагчы свае нервы для гульні і даказаць сваю, правда, не словамі, а галамі. Леха, пробей, Дмитрий! Да, Дмитрич, вы выиграете! Ну, там и Оленю понятно, что ничего не было. Зараз побачым, чым скончыцца гэты удар. Ну, Кирилл. Хорош, Леха! Давай, играем! Что ж, 2-1. Забивают мяч футболисты Чэрвеня. Калі не памыляюся, гэта зрабіў. Хорош, Леха, хорош, играем! Так, не чуем Лёха. Не памыляюся, гэта зрабіў нават так Алексей Васюк. Той самы Алексей Васюк, які яшчэ год ці два таму выступаў за наш клуб. Так само яшчэ можна Проверяю камеру, как он. так пакрыўдзіў былых аднаклубнікаў, але гэта ўжо так. Вот как он может быть использовать, что Пачынаюць сваю атаку, і, здаецца, мне крыху ажывіліся футбалісты Коласа пасля гэтага забітага мяча. І пакуль што не давялося нашай камандзе Иди, Витя! сысці з поля, кажуць, сухой брамай, і тут, а не, ўсё ж таки давялося. Леха, кто-нибудь один Памыляюся. или ты, или Другая хорош. гульня супраць, другая таварыская гульня супраць Ураджайнай скончылася з лікам 2-0. Жуга, Юра, помоги! Сёння ў гульні не давялося. Гол з пенальці, гэта ўжо якая? Гэта ўжо гульня, калі мы прапускаем гол з пенальці. Калі не памыляюся, трэцяя дакладна. Тут гуляліся Хадневіч з Варановічам. Варановіч пас на Старыкова. Зараз побачым, чым скончыцца гэта атака. Пас на Камарова. Камаров. Ян скідае мяч на Пролеску, але не дабіраецца да мяча Максим. Але атака працягваецца. Баранов. Пас на Іваненко. Панцялей. Зноў адгуляўся з Барановым, але там ужо абаронца Коласа. Але мяч у нашых. Наш капітан Януш Ладуцька абгуляўся з Хадневічам. Таксей Зміцерович. Нічым не сканчаецца гэтая перадача, і медленно. На телефоне покажи. незадаволеныя заўзятары Крумкачоў лічаць, што, відаць, мяч сышоў ад гульцоў Коласа, але у суддзі іншае меркаванне. З моменту пачатку другой паловы прайшло 15 хвілін, лік 2-1. Кулю цэнтр. Небяспечна, але тут першы Кірыл Шчэрбін, зноў жа, які ўжо раз ён выручае нашу каманду. Які пажар у штрафной. Разбіраецца Іваненко. Ну, трэба выбіваць, выбівае Євген Гардейчик гэты мяч, але атака Коласа працягваецца. Зноў жа левым флангам спрабуюць зайсці. Вельмі небяспечны. Апынулася прастрэл, можна было сказаць нават удар. Але нічым не скончыўся, і Кірыл Шчэрбін
будзе спрабаваць распачаць нашу атаку. Выбачаюся. Мячом Януш Ладуцька. Евген Гордейчик. Пас на Пролеску. Максим. Праходзіць абаронцу. Пас на Старкова. Арсень. Чым скончыцца гэтая атака? Сканчаецца она пакуль што тым, што гульцы Чэрвеня выбіваюць мяч па-за межы поля, атака наша будзе працягвацца. Александр Варанович хутка ўкідае. Мяч, але не дабіраецца да яго Максим Пролеска і чарговы аут. Что поставим, а потом? Ничего не спрашивай. Всех спрашивают, Старков, поделятся, Арсень. что выходные. Кидае мяч далей. Хадневич, пас на Пролеску. Максим, трэба вешаць, навес ідзе. Хто там будзе першы? Першым там першы абаронца Коласа, які выбівае мяч. За межы поля, дзе вельмі добра яго прымае галоўны трэнер Коласа Дзяніс Трапашка. Жарты жартамі, а і мяч у нашай каманды. Ладуцька. Это вот на Гордейчика. Зноў Ладуцька. Што ж, пакуль што ўсё адносна ціха на полі, ціха на трыбунах, хаця мы ведаем, што заўзятары тут. Куда уж нам до вас, молодых. Паганов, пас на Іваненко. Іваненко загуляўся з Гордейчиком. Евген. Сердце припать. На Баранова, праз Баранова і Старкова на Пролеску. На жаль, не мог апрацаваць гэты мяч добра Максим. Сава, нормально? Баранов з мячом. Прапануе сябе Александр Варанович. Атрымлівае мяч. Пас далей. Пролеска пропускае мяч на Хадневича, але змог Алексей Зміцевич апрацаваць мяч. І ўжо Павел Сіліч, брамнік Чэрвеня, з мячом. Чыста адбіраюць мяч у Арсеня Старкова і, хацеў сказаць, небяспечна вельмі прорываюцца два гульцы сам-насам з Кірылам Шчэрбіным, але першым там быў Януш Ладуцька і добра згуляў, спакойна ўсё кантраляваў, адвёў пагрозу, мяч у нашай каманды. Камароў. Налева на Александра Варановича. Там далей Владислав Морозик. Улад, трэба вешаць. Але прайграе спаборніцтва з абаронцамі Коласа. Небяспек вельмі няўдала. Згуляў, хацеў сказаць. Пашкоджанне, відаць, некае атрымаў абаронца Коласа, здаецца, гэта Мікалай Івашкін. Але ўсё добра. З гульцом Коласа. І будзе аут, які будзе ўкідаць наш гулец Александр Варанович. Да, на Хадневича. Хадневич навес. Хто будзе першым? Першым Павел Сіліч. Правым флангом ідуць. Ми бачимо, вже підтягнулися завзятори Чэрвеньскай команди. Добре, гуляє Владислав Морозик. Спустився на оборону. Мяч відбирає, але підпирають.
Червенцы нашей команды. Шли Арсень Стариков, слева один Воронович. Не смог наш Арсень обгулять оборонцу Колоса. Это, здається, был Юрий Веселов. Леха, какой размер у тебя? Але мяч знову нашей команды. Пантелей Иваненко правым флангом. Знаходится Арсения Старкова. Арсень закидає вперед на Ходневича. Алексей Змитерович. Перший на мяче Павел Силич. Это как кроссовка как бы не играет. Что, может, ты приехали в Афганистан, кто-то поиграл. Баранов. Пас на Гадзейчика. Гадзейчик обгулявся со Стариковым. Знову Євген. Пантелей Іваненко. Так, от Червеня левым флангом. Небезпечний вельми простріл, але там Пантелей Іваненко. Миша, нормально? І ось можливість організувати нашу атаку. Пролеска обгулявся з Барановым, далее на Ходневича, Ходневич на Яну Шаладуцьку. Так, оживились завзятори Крумкачов. Користаючися випадком, я ще раз хотів це зробити у першому таймі, але нічим не скончається ця атака. І чергова зміна у складі Чернівського Колоса, і на полі знову з'являється Іван Бутенос. Поспів це зробити у першому таймі, зроблю зараз. Зараз хочу повіншувати з днем народження нашу віддану завзяторку з Філіппінів, яка вже з нами 5 років, сочить за виниками нашого клубу, сочить за життям клубу, завсюди, як кажуть, і у спеку, і у сезон дождю, вона завсюди з нами. Галина, Малігаян Караван, Happy Birthday, з днем народження. Сподіваюся, ти глядиш в цю трансляцію. І велике тобі привітання. Ну, у нас між тим штрафний у виконанні Чернівського Колоса. Будує стінку наш брамник Кирил Щербін. Після забитого гола з пенальті Чернівці, здається, оживився. Подача йде, але там удар. Илюшка, прижми! Удар за плот. І не посперечаєшся. Як сказали б завзятори, моцно, але недокладно. Ну, розпочинається наша атака. Кирил Щербін прос Януша на Арсения Старикова, але Арсень хутко згубив м'яч і вже передають привітання, можна так сказати, Павлу Силичу, каб не замерз на брамі. Хоча температура сьогодні плюсовая, плюс 3, коли не помиляюся, показував на термометрі. Але холодок некий есть, тому каб не змерз, каб завсёды быў у тонусе. Починают свою атаку пресс-центр футболисты Червенского Колоса. На правый фланг. Там Пантелей Иваненко спробує заблокувати лица Червеня. Удається, але там другий гулець. І порушають правила. Наші гульці, на думку арбітра, порушають правила наші гульці. Пантелей Іваненко. І ми побачимо вельми небезпечний штрафний уже у виконанні червенської команди. На газоні гулець червенців. Можно замену, рефери! Витя! Витя! Давай сюда! Джуга! Відбувається заміна між тим у складі футболістів Червеня. Не помиляюся, заходить з Давай, поля давай, Бога! Віктор Орловський.
раньше стартанул. И на поле выходит Антон Богданов. Подача. Добро гуляє. Ты, Купор, хорош! Добро гуляє наш брамник Кирилл Щербин. И переводит мяч на кутник після удара, коли не помиляюсь, Артура Купрейчика. І черговий кутник. Я вже збився з ліку, який це кутник у виконанні футболістів Колоса. Але від цього не менш небезпечна. Подача. Хто буде перший? Перший Бутенас небезпечно б'є, але все контролює Кирилл Щербин. І дає м'ячу Давай, терпим, вийти поза межі работаем поля. еще. І черговий вольний удар. Значить, ми можемо побачити, рихтуються заміни у складі Кромкачов. Це рихтується вийти на поле, коли не помиляюся, Олексій я зрезав. Поки що отримлює опошні поради від тренера нашої команди Константина Владимировича Куїмова. І у хуткім часі Макчима з'явиться на полі. На 5 минут. Да не! 107. Так, коли не помиляюся, з часом у нас вже пройшло прикладно хвилин 25-27 другої полови гульні. Хвилина 10:73, 74. Поки що лік 2-1 на користь нашої команди. І атака нашої команди. Олексій Дмитрович Ходневич обгулявся з Олексієм Барановим. Баранович. Пас на Морозика, Влад. Супроти його два гульці чернівської команди, але обгулявся з Барановим. Це атака, Павел Васильович. Биває м'яч на Помиляється, на жаль. Пантелей Іваненко і удар. Даровали сумленно казать нашу команду. Лучше сказал 42,5. Футболисты Колоса. Мимо бьет Артур Купрейчик. Я ему сказал, что для Бога. Поки що 2-1. Поки що тримаємося. І маємо можливість розпочати наш наступ. Баранов відгулявся з Комаровим. Комаров на пролеску. Максим правым флангом. Тибудя навес. Пас на Морозика. Владислав. Тибудя удар. Прямо в руки Павлу Силичу. Конечно, бив Морозика, але прочитав намір нашого гульця Павел Силич. І розпочинається вже наша атака. Мусить вибити аут. Що так ми побачимо. Ну что? Что некая Нет, поздняя это замена у нашей команды. Выходит с поля Алексей Баранов, номер 13. И за место его выходит под третьим номером Алексей Яузрезов. Алексей зміняє Алексея. Вибачайте за каламбур. Так само відбулася заміна і у стані Колоса Червінського. Докладно не можу сказати зараз, хто замість кого. Будемо ще розбиратися. Але помиляється у передачі оборонця Червіні. І наша атака. Арсень Стариков лівим флангом. Навес. Хто буде першим на м'ячі? Максим Пролеска заховує м'яч. Атака протягується. Пас. Морозик. Удар. Перший на м'ячі оборонця Колоса. Яузрезов спробує прикластися до м'яча. Але відводить готову погрозу футболіста Колоса. Відводить готову атаку футболіста Колоса, але м'яч заховується у нашої команди. Баранович на Старикова, Арсень. Центр бачить Євгена Гордейчика. Меня больше не прикручивай туда, а то у меня уже активировалось здесь. Правого флангу Стариков. Пас на Иваненко, Пантелей. Гулявся з Гордейчиком, пас на Яну Шаладуцьку. Підпирають наших гульців червінці.
Могу нават назваць іх ігуменцамі, не памылюся. Бо першая назва горада Ігумен. Ну, калі назову іх так, гэта таксама памылкай не будзе. Захоўвае мяч Александр Баранович. Знаходзіць Марозіка. Марозік далей на Арсеня Старыкова. Арсень. Хадневич. На правый фланг перавод на Максима Пролеску. Вельмі далёка ад сябе адпусціў мяч Максим. Молодец, Демчук, хорош! І зноў жа даходзіць мяч да Паўла Сіліча. Ён ужо распачынае сваю атаку. Моцна выбівае мяч брамнік Чэрвеня. І аут выканання нашай каманды. Ладуцька. З Марозікам абгуляўся, але губляе мяч Улад. І ўжо правым флангам ідуць у атаку футболісты Коласа. Тут нічым не сканчаецца. Ардзейчык праз Марозіка на Старыкова. Старыкаў далей на Камарова. Камаров. Што будзе рабіць Ян? Пас на Пролеску. Максим. Зноў на Камарова. Камаров правым флангам. Ці будзе навес? Навес ідзе. На Марозіка. Удар. Міма. На жаль, міма б'е наш Владзіслаў. Шмидт! Нормально, в зону беги! Так, Ігор Шмідаў. Тут падказваюць. Збоку Ігор Шмідаў з'явіўся на поле ў стане чэрвенскай каманды. Толькі на хвілін 10 застаецца да сканчэння гульні. Чарговы кутнік ужо ў выкананні нашай каманды. Александр Баранович будзе яго выконваць. Па штрафной мы бачым усіх, як кажуць, гулівераў, всіх высокорослых, і Евген Гардзейчык, і Алексей Хадневич. Ну што ж, падача, хто будзе першым на мячы? Хадневич б'е, мяч трапляе ў абаронцу Коласа, гэта Юрый Весялоў. І чарговы кутнік. Чарговы кутнік ужо супрацьлеглага флангу. Але выконваць яго будзе ўсё адзін і той жа гулец Александр Баранович. Так, уже не першую гульню мы бачым, як ён выконвае ўсе кутнікі. Зараз побачым, чым скончыцца гэты. Падача. Тут за першым мячы удар. Хадневич. Міма б'е Алексей Зміцерович, але атака працягваецца, мяч у нашых. Марозік. Падача ў штрафную. Удар. Гол! І гэта гол! І гэта гол. Хто там? Евген Гардзейчык, так. Евген Гардзейчык адзначаецца голам у гэтай гульні. І 3-1. Калі не памыляюся, 3-1 гэта ўжо... Гэта ўжо трэці раз у сёлетніх гульнях Коласа, калі яны прайграюць з такім лікам 3-1. З такім лікам яны прайгралі дублёрам Іслачы, з такім лікам яны прайгралі дублёрам Арсенала і з такім лікам прайграюць сёння Крумкачам. То кажуць, самы нешчаслівы лік для чэрвенскай каманды. Ужо трэці раз яны прайграюць з такім лікам. Ну, а у нас рыхтуецца замена у стане футбольного клуба Крумкачы Мінск. Пакідае поле Арсень Старыкаў. Дзякую за гульню. І замест яго выходзіць на поле нумар 20 Павел Гераў. Пожадаем Павлу поспеху. Нам адзначыцца хоць якім выніковым дзеяннем. Ужо таксама, напэўна, ёсць заўзятары асабіста Паўла Герава, якія чакаюць ад яго якіхсьці выніковых дзеянняў. Давай, Мишка! Доходзіць мяч да нашай штрафной, і спакойна Кірыл Шчэрбін гэтую сітуацыю вырашае. Так, давай яшчэ. Заклікаюць нашыя заўзятары футбалістаў. А ты что поменял, да? Крыху пажар на нашай штрафной, але Януш Ладуцька спакойна разбіраецца. І пабачым чарговы кутнік усё ж.
Черговий кутник побачимо. От Олександра Вороновича м'яч заходить за межі поля. Черговий кутник у виконанні Колоса. О, все, исправили. Бачимо, чим скончиться гэты кутник. Разгуляли його футболісти Колоса. Бутенас. Небяспечны удар, але мяч трапляе ў спину таго ж Павла Герва, які толькі што выйшаў на замену, і спакойна Кірыл Шчэрбін распачынае нашу атаку. Пралеска ў цэнтры добра змагаецца супраць абаронцаў Коласа. Адгуляўся з Марозікам, той на Хадневіча, зноў Марозік. Вяртае мяч на Іваненку і парушаюць правілы футбалісты Коласа. Збіваюць Владзіслава Марозіка. І штрафны будзе ў выкананні наших гульцов. Я не люблю смотреть через камеру. Плохо видно, почему я подношу по мне подходила. Як мы можем бачыць, рыхтуецца чарговая замена у стане нашай каманды. Рыхтуецца выйсці на поле. Ростислав Серы под номером 96. Зараз паглядзім, чым скончыцца атака. Так, хватацца футболісты Колоса, Бутенас. Мяч у свою оборону. Зноў Бутенас. Адзін з тых гульцоў, якога я запомніў, дзякуючы яго фрызуры. Выбачаюся за кого буду. Атака ідзе, Купрэйчык з мячом і парушаюць правілы на ім, і небяспечны штрафны. Мы пабачым у выкананні футбалістаў Колоса. Працягнуў сваю думку. Пад 96 нумарам ужо бачым, рыхтуецца выйсці на поле Ростислав Серы і не ён адзін. Таксама мы бачым Даўрона Кулышова пад нумарам 97. Ну што ж, пабачым, чым скончыцца гэты удар у выкананні. Штрафны удар у выкананні футбалістаў Колоса. Будуе сценку Кірыл Шчэрбін. Ну што ж, пабачым, чым скончыцца гэты стандарт. Удар, мяч трапляе ў стенку, але атака працягваецца. Бутенас. Ще удар. І дакладна ў рукі нашаму брамніку. Кірыл Шчэрбін спакойна. Ваня, прием и Все удар! добра. С таким приемом, конечно, тебе надо будет 4 Кидае мяч на левый фланг, на Александра Вороновича. Воронович отгулявся з Морозиком. Алло! Помиляється. Порушаюць правілы. Павел Геров порушае правілы, прытрымлівае Ігора Шмідова, які нядаўна выйшаў на поле, і штрафны спыняе гульню суддзя. Хутка штрафны разгулялі чэрвенцы. Шмат вельмі штрафных удараў, шмат парушэнняў, але пакуль што без жоўтых картак. Гадву 5 хвілін дзесьці застаецца, калі не памыляюся, да сканчэння гульні. Лік 3-1 на карысць Конкачоў. Хорош, Димка, хорош! Наюць нашу атаку. Опять все передачи составляешь, блядь! Много! Рыхтуецца выйсці. Замена! Замена! Ударом ад Миша! брамы сканчаецца. Ванька! Ваня, Такая уйди на атака. фланг! Тут! Уйди на фланг! Мишка, все, давай, в центре, в центре. Черговая змена ў стане. Ну і 4 змены ў стане. Конкачоў пакідаюць поле. Так, номер 10 Владзіслав Марозік, номер 14 Ян Камароў і номер 99 Алексей Хадневіч. І номер 5 капітан каманды наш Януш Ладуцька. Дзякую всім за гульню. Парни, давай пару минут, спокойно. 42 сыграли. Пашка, давайте попробуем забить еще один. Игорь, ближе к 13-м. Замест іх выходзяць на поле номер 13 Антоні Мукуді, номер 97 Даўрон Кулышоў, номер 96 Ростислав Серы і новы гулец пад номером
под номером другим. Что он няма у складе, тому мы будем разбираться, кто это. Гулец на прогляден под номером 2. Что ж, мяч пакуль што абаронца ў Коласа. Один! Упор! Штапляе Таўрон Кулышоў. Змагаецца супраць Івана Бутэнаса і парушае правілы Парни, спокойно, парни. футболіст Коласа. За спину попробуй туда. Я ўзрэзаў Ванко. праз Шчэрбіна. Спакойна Кірыл пераводзіць мяч на Гардзейчыка. Менавіта да Яўгена перайшла капітанская павязка пасля таго, як Януш Ладуцька сышоў з поля. Герал, добра, адзмагаўся. Димка, спина, хорошо. Вот на Пролеска, пас. Серый не добирается, на жаль, до мяча. И мы побачим кутник в выканании. Я бы уже последний ставила удар, давай все. Футболистов Крумкачоў. Це прикладна хвилина 2, уже подходит до скончания. Гульня. Александр Варанович будзе выконваць гэты кутнік. Гэта стандарт. Паглядзім, чым ён скончыцца. Варанович, навес. Хто будзе першы на мячы? Удар! Новы гулец на праглядзе под номером 2. Пакладаўся да мяча і мяч у нашых гульцоў застаецца. Выходзіць мяч ад гульца нашай каманды і ўжо футбалісты Коласа будуць укідаць мяч. Это Іван Бутэнас. Бутэнас. Добра пазмагаўся Максім Пролеска, адабраў мяч, але, на жаль, нікому няма каго, каб прыняць гэты пас. Распачынаецца ўжо атака гульцоў Чэрвеня. Кулышоў добра адгуляўся з Мукудзі. Антані. На жаль, не даходзіць мяч да нашага другога нумара. Тут небяспечна, вельмі небяспечна. Навес, хто будзе першы? І ледзь не перапраўляе ў сваю браму абаронца Чэрвеня мяч, але гэта кутнік, толькі кутнік. Уж побачым, чым ён скончыцца. Так, уже можна сказаць, так напужалі абаронцу Чэрвеня наша гульцы, што ледзь у свае браму мяч не адправіў, але не. Гэта толькі кутнік. Ну, паглядзім, чым ён скончыцца. Александр Варанович каля мяча. Навес, хто будзе першы на мячы? Павел Гера. Ці будзе атака працягваецца, удар серы. На месцы Павел Сіліч. І гучыць фінальны свісток. На гэтым гульня скончаная. Лік 3-1. На карысць Крумкачоў. Галами у складзе Крумкачоў адзначыліся Алексей Зміцеревич Хадневич, Ян Камароў і Яўген Гардзейчык. Што ж, дзякуй гульцам за гульню, нашим гульцам, так і гульцам чэрвеньскай каманды. Дзякуй заўзятарам за падтрымку. На гэтым я развітваюся з вами.
Эту трансляцію для вас вел я, Антон Вакульчик. До зустрічі. Побачимо.